Ovo je već treća specijalka za Kanarince Malinoe, pevače, koju tradicionalno organizujemo u decembru mesecu. I svaki put, svaka naredna izložba je nešto što ohrabruje, jer je sve veći broj i odgajivača i broj ptice. I kvalitet je ptica bolji, jer su ljudi se usavršili, pa imamo stvarno izuzetne primjerke koji mogu da idu na izložbu i u inostranstvo. Ja bih se zahvalio svima učesnicima koji su doneli ptice i drago mi je što je dosta došlo ptica, više nego prošle godine. Prošle godine je bilo 184, ove godine dalo tiko 213 ptica. Znači da smo se malo i pojačali. I da pređemo na ovu dodelu ovih priznanja. Za najbolju pticu izložbe proglašena je ptica gospodina Bojović Željka i naknadno mu uručujemo. Daj tu diplomu. Đilašević Zemka, Malinov Beli, kolekcija, prvo mesto. Ona ima sluge za Slavike, jel? Da. I prvo mesto za klub. Za društvo, da. Tako je. Bravo, Muki. Pasić Nedeljko. Svi su pehari ovdje, da ne gledam koji. Kolekcija, prvo mesto, 487 boda. Bravo, Doco, bravo. Pasić Nedeljko, Malinov Beli, parovi, 192 boda, prvo mesto. Vasić Nedeljko, žuti, pojedinačno, 117 poena, drugo mesto. Beli parovi, 189 poena, drugo mesto. To ne može sve da uzme, dajte gospodina njegov gošća. Gdje su police? Kolekcija žuti, 463 poena, treće mesto. I Malinov žuti, pojedinačno, 114 poena, treće mesto. Malo li je na ovu sušu? Dosta je. Ja bih se zahvalio društvu Slavoj Beograd. Evo već, što se kaže, niz godina se družimo i takmičimo. Uspešna saradnja i nadam se da će u buduće biti tako. Mogu da kažem to ispred kluba Ptica Veliko Gradište. Hvala. Bojović Željko. Bravo, Zeki. Malinov žuti, kolekcija, drugo mesto, 469 poena. Najbolji. Ovako. Bojović Željko, Malinov žuti, parovi, prvo mesto, 240 poena. Ovo je bitno. Najbolji klok izložbe. Koliko? Osmica. I ovaj za... I drugo mesto, kolekcija žuti Beograd. To je sve dobro. Bravo, meštar. Bravo. Kaži neku reč. Ješin Jovana, Malinov žuti, kolekcija. Neka super. 400 poena, drugo mesto, klub. Bravo. Izvolite. Okreni i diplomu nek te sliku. Najmlađi. Što si ovo sminio? Marjanović Milan, parovi žuti, 215 poena, treće mesto. Hvala. Parovi žuti, 228 poena, drugo mesto. Bravo. Andrejić Dragan, Malinov žuti, parovi, 186 bodova, drugo mesto, klub. Penda, ajde. Malinov žuti, parovi, 205 poena, prvo mesto, klub. Bravo, Penda. Andrejić Dragan, Malinov Beli, pojedinačno, 105 poena, drugo mesto, klub. Andrejić Dragan, Malinov Beli, pojedinačno, drugo mesto, generalna nagrada. Da, to je u... Pojedinačno Beli, drugo mesto, generalna nagrada. I imamo Andrejić Dragan, Malinov žuti, kolekcija, 365 poena, treće mesto, klub. Nisi džaba daš. Nisi da pobegao iz Gradišta Penda. Ješin Jovana, gde je Jovana? Opet majčo. Malinov žuti, pojedinačno, 111 poena, drugo mesto, klub. To ćeš dobiti 100 sa 15. Ko radi majčo?
Milašević Zemka, Malino, Beli, 427 pojena, prvo mesto klub. Zlatković Slobodan, Malino Žuti, pojedinačno 113 pojena, prvo mesto klub. Najbolji Stalton, Slavoj Beograd. Bravo. Treća miliona specijalka, Malino Kadrijaca, najbolji Stalton. Također. I generalno i za klub najbolji Stalton. Sljedeći. Stepanović Goran, Malino Žuti, parovi, 179 bodova, treće mesto. Za najuspešnijeg odgajivača, koji je najviše osvojio. Izvolite, Čikaco. Pa čestitam i drago mi je da se bavite ovako plemenitim hobijem sa uzgojem ptica koje vam lepo crkuću i uživate u njihovom društvu, a vama posebno na svim dosadašnjim uspjesima još jednom čestitam i neke se sreće. Danas smo, bili ste prisutni, dodelili nagrade najboljim odgajivačima, odnosno najboljim pticama koje su se pokazale na današnjem takmičenju. Inače, društvo Slavi postoji od 1974. godine. Neki od osnivača su još živi, nažalost neki su nas napustili, neki vrsni odgajivači. Posebno želim da istaknem ulogu gospodina Ace Radovanovića, koji je počasni predsjednik društva, koji je u mnogome uticao da imamo neki svoj centar gdje ćemo se okupljati, odnosno prostorije, na lepoj lokaciji ovdje blizu Kalenića pijace, odnosno gradića Pejton. Njemu se posebno zahvaljujem, koristim ovu priliku da mu se zahvalim. Tako da imamo mjesto gdje se sastajemo utorkom i petkom od 18 do 20 časova, razmenjujemo iskustva, razmenjujemo ptice, kontaktiramo i ovo je pre svega međunarodna izložba, znači dolaze izlagači iz Slovenije, iz Bosne, iz bivših republika, uglavnom Jugoslavije, pa čak su dolazili i ljudi iz Austrije. Posebno me raduje ta činjenica da se dosta mladih, kako bih ja to rekao, zaljubilo u ovu vrstu hobija i da su krenuli da se bave gajenjem ovih ptica, posebno malinova, koje su ptice koje mi cenimo izuzetno zbog njihove pesme. I pozdravimo se na kraju sa željom da se vidimo i naredne godine sa još boljim rezultatima u takmičenju.